witwa uwo bita Bunyoni na Evariste ndayishimiye n'uwo bita uyu prime uyoboye igisirikare. Byari biteganyijwe kuko ubutegetsi n'ubuje gutangwa kuri uziza vaho bwari guhabwa Bunyoni. Bunyoni afata ingabo ziwe zimwe azambutsa muri Kongo kuko yarayoboye igipolisi babikoranye bombi n'uwo bitwa prime. Ingabo z'u Burundi za SNDD yihari aho ni 2020. Azambutsa muri Kongo ngo zigiye kurasa za bampema ngo zishike muri Kongo zirikoaniza zirihuza kugira ngo nakubita kudeta mu gihugu Bunyoni zirangabo zomwe backup zinjire mu gihugu. Ari byo yazize ubona yafungiwe kuko ingabo ziwe zimwe yambukije amapata abiri yashita kivangana za bampema. Izi ngabo ziri gutera mu Burundi ni ingabo z'abarundi zitaramara imyaka 2 zambutse mu Burundi. Zoherejwe na Bunyoni zigiye kurasa za bampema zimushira ibikoresho bashike bari koaliza zibinga bimwe noneho Bunyoni watangira gukina deal n'ingabo na rebellion. Aribo bantu uri kubona bari gutera bakabona Red Tabara ariko nijya Red Tabara yaza bampema yakuye abasirikare yanyaze gisiga imaze kumwica abasirikare yivanga n'ingabo zoherejwe na Bunyoni zagiye muri 2020 ngo zishike zigumayo ariko bazohereje bombi na prime noneho bakubita kutetirarate ariyo yafashwemo kuko ingabo zagiye zishikira zihuza n'umwanzi. Noneho ubu nyine urebye ingabo nyinshi ziganjije muri zino ngabo zazitera Burundi ni ingabo zoherejwe na Bunyoni zivanze na za bampema. Niba nkumvishe neza abaturage bapfuye mu Gatumba ejo bundi bishwe n'ingabo z'u Burundi. N'ingabo z'u Burundi zibanze ni Red Tabara igera kuko njya nakubwiye rero uzigeze zagiye kwivanga muri Kongo arizo zinatuye aho bita mu magunda za Rurambo. Noneho abarundi b'abasirikare ba leta y'u Burundi ba Evariste bari iwacu mu Minembwe niyo bari basigaduye inyuma yabo. 2020 abarundi barazamutse bacantu bita mu Ruvunge bararenga ahantu bita ngo ni muri Kitavuza Mpegere mu Rurambo ngo barenga umusozi Red Tabara batera ku mupaka wa Gatumba. Ku mupaka wa Gatumba nukuvuga ngo urebye kuva mu Kamanyura ugahezira prendera Ruzizi hariho battalion hariho brigade zitarenze zibiri za leta ya FARDC. Iyo Red Tabara yavuye mu Rwanda ica he mu Kamanyura ica za aho bita za Katokota ica mu Ruvunge ica Sange ica Bwegera ica Mutarure ica Nyakabere irajabuka Runingu irinjira kuri Kiriba ija gutera mu Gatumba gute hari ingabo za leta kandi aho hose n'abarundi bari bahokivye ni ingabo ahubwo igisegeti ni ufite umwanzi wa Evariste ndayishimiye nuko utamenya gusa kwa ndayishimiye ariko umuntu uturanye n'ingabo za ndayishimiye abanzi bandayishimiye ni igisegeti ni ubatura y'imyaka yose. So imagine nyine ukuntu abarundi bari muri Kongo bari mu Minembwe bakaba bategwa mu Gatumba ko barakora iki mu Minembwe niki cyabajanye mu Minembwe kumwanzi wabo ari inyuma yabo. Ariko ndayishimiye kubera ko afite idorojo kuvuga ngo nibijya byo kuvuga ngo nabahutu n'abatutsi ntareba kuko nagisegeti ubwo mufitiye umwanzi kandi uhamaze imyaka myinshi. Narizo kura kutubwira hano ngo Red Tabara ngo yabaye trend mu Rwanda none irihe ubunyine bagiye kwihiga hiri. Reka ndangize kuri iryo ngiryo iri jambo ryo gufunga imipaka reka ryo ndangiriza gwa head icyo nje mbona analyse zanje kandi mfite right zo gutanga analyse ku kibazo cy'akarere cyose kuko nandi n'umunyafrika hari ndo muri South Africa. Uburundi kibufite capacity yo gufatira ikindi gihugu ambargo nta nubwo navuga ngo gafatira u Rwanda ambargo kuko ntacu u Rwanda gwakuraga mu Burundi. Ico ni kimwe. Uburundi bufite conflit interne personnel politique uriya ndayishimiye ubwiyo mu gihugu ciwe muri politique yiwe ari we yirirwa funga abo bakoranye kubera kuko muri politique we interne afite conflit national muri côté financier. Mbere yuko uretse gato mbere yuko ugeriyo hirya uradupfukiranyije nta gushatse ko tukubaza kuri kira kintu cya Red Tabara kandi ashaka kugira ngo kibikizeho umucyo. Umuntu arambwiye ngo Nzabampema atwara FNL abasoda bashatse gukora kudeta bitwa FPB. Red Tabara yageze muri Congo 2010 ibintu babihuza gute? So urukuba muri kutuvanga uretse gato muri kutuvanga mukadufata mugafata isombe mukayivanga nisogo mudusobanurire ahangaha ibingibi bitubitandukanye gute? Hari abantu bitiranye ikintu Godfather ntabwo Gisiga yageze hakurya muri Kongo mu wihe mwaka? Gisiga yagiye muri Kongo kera
ntabwo Gisiga yagiye ariko bakubise kudeta comprenez-moi Gisiga ntiyagiye ariko bakubise kudeta 2015 nukuvuga ngo rero itabara yabayeho mbere y'uko kudeta ibaho mbere y'uko kudeta ibaho muri Kongo hari imitwe y'abarundi yari hano yitwaga gute hari uriya wa FNL uranyumva Patrick urumva barafite ibice by'vyama none bamaze kuja ku butegetsi urumva CNDD-FDD niyo yari ifite imyanya myinshi yari ifite uruhande runini muri byo zabo abari babaja ku butegetsi bagabana ubutegetsi barabyumva bikubashira mu masezerano kuvyerekanye na politiki y'ubwo bazayobora n'ubyerekanye n'igisirikare bajaho bapokezana habanje kujaho Buyoya yatimbuwe n'uwo bita ngo ni Senindera nukuvuga ngo bamwe bagiraga president abandi bakagira vice president noneho bagira manda imwe abandi bafata manda Domitien Ndayizeye urakoze cyane kumunyibutsa amazina yari yanyibagiye noneho rero nyuma yabwo baja kuja mu matora giye bagiye mu matora nico gihe Nkurunziza yatsinze aja ku buyobozi ayobora manda ya mbere ayobora na manda ajaho kuri manda ya kabiri igihe sasa muri 2015 kuja kwiyamamaza manda ya gatatu yari yemerewe bacikamo ariko hagata ntizatumye hatabayo hadasigara imitwe yawe y'inyeshambiri ya muri Kongo nubwo bari bagiye ku butegetsi kandi bari bamaze igihe kirekire bashaka kuja ku butegetsi hasigayeyo ibice bimwe by'imitwe yawe y'inani y'inyeshamba ziriya FNL twagatuzumva buri gihe ukuye kuko ico gihe zari gifite imbaraga nkiko zari zimeze imbere zishigaraho ariko urumve zasigaye hari amagenda yawe y'ibyo batumvikanagaho noneho bagiye noneho mu kuja kwiyamamaza umwanya kwiyamamaza manda ya gatatu ntibabyumvikanaho ntibamwemerera bikogwa bitisunza amategeko yamwemerera kuko amategeko yamwemerera gutwara manda zibiri ntabwo yari mwemerera gutambutsa manda ya kabiri ashaka guhindura akavuga akitwaza kuko manda ya mbere yagiyeho atatowe yashizweho gusa nyine n'inteko ishinga amategeko nimba ari n'ikibambamutoye akaba ari bamushiraho ahagarariye icama cabo manda ya kabiri ngo niyo yitojeje akavuga ko iyo manda ya kabiri ariyo manda yiwe ya mbere ya kabiri ariyo ngiyo yaragiye kwitoza muri 2015 muri 2015 bari mu nama muri Tanzania ruhora imbere twumvikana ikintu kimwe reka tugende ngiye kugera aho nshaka tuzana mu mateka no sindambara yatangiye 95 ugiye kuyibinuza iyo byahereye webwe tuzane umva my friend tuzane kuri redi tabara turashaka kumenya redi tabara kuko ndashaka kugira ngo abantu banza witonde rero ndahageze mureke atange historique good father no rero igihe yarayitegura gukora kuja bitegura kuja mu matora abaja mu nama muri Tanzania niho habaye ubwumvikane bw'abo mu basirikare ndetse n'abanyepolitike bo gukubita kudeta noneho kudeta irarate ariko yateguwe n'abasirikare barimo ndetse abasirikare b'abajenero bakomeye ngo barangize bararwana abari bari ku ruhande rwa Nkurunziza babarusha imbaraga barahunga ngo bamare guhunga nubwo ngubwo bavuze hana bayige imyigaragambyo myinshi nyine yamaga ishigikira ko idashigikira kuko nani yamamaza manda ya gatatu nyinshi cyane hanafiyemo abantu benshi muri 2015 iriya group puci yari ishaka gukora kudeta inaniwe irahunga ija muri Kongo yari y'abasirikare harimo abasirikare harimo n'abapoliticiens ndetse n'abamwe b'abanyamakuru zari inzego zitandukanye barahunga noneho bari guhunga mu Burundi habaho Salom gutangira guhiga abandi bose bakeka kuko bari bari nyuma ya yuri mugambi yo gugira hana fagiye fana n'abayobozi benshi barimo mu general umwe bita ngo ni Kararuzi w'umututsi bamwicanye n'umugore n'abana biwe aho barimo babikomagu bari muri ya wundi wa sendede nawe wari ukomeye baje kurasira mu modoka yiwe haba kavuyo kenshi yapfa abantu cyo gihe
noneho abantu bose bisantire ko bari muri bo mu gisirikare cyabo bisantire ko bari muri danger bagiye bacika basanga bari abayobozi babo bahunze baja muri Kongo. Bavuga ko uwo wari wateguye kude turiya nani uriya ntuze uriya generale se yitwa generale Ndera Godefroid Niyombare, bavuga ko yahunze aja mu Rwanda, ariko nyuma yo kuja mu Rwanda ahita aja muri Kongo, ariko nta bimenyetso bigaragaza ko yagiye mu nani, kuko abasirikare benshi bahunze baja muri tuze bahungaga baja muri Kongo, kuko naho hari indi mitwe yabo y'amarebellion yabo yari iriyo, baja muri Kongo iri. Noneho bamaze gushika muri Kongo, abantu bagize iriya groupe ya ntuze ya abantu bakoze iriya groupe ya ntuze abari bagize iriya groupe ya nani ya Red Tabara, bari bamwe muri abo basirikare rero bakoze kudeta irarate hariya mu Burundi, nibo bari bagize kira gikundi ca Red Tabara, nibo bazamusiriya iriya ruguru. Noneho abari bafite igikundi curiya za bampema cyari igikundi cha FNL, cyari igikundi cha FNL, ariko baza banavuga kuko cyari kira gikundi cha FNL cyabaga hari yabategereje, kuko uri Agato Rwasa azotsinda bakagaruka atatsinda, kuko Agato Rwasa nawe yafite popularité cyane cya gihe, yari afite popularité ubwo kubu nyine bamumaze, bari bategereje kuko azotsinda bakagaruka atatsinda bagatangiza intambara, kuko nico cyatumye basigara hariya. Nuko rero ngo barangize, noneho karakavuye kose kamaze kuhaba, bajayo bagerageza guhuza iyo mitwe yombi, bageze aho ngaho nabo bonyine ubwabo ntibabyumvikanaho, ntabwo babyumvikanyeho ukuye, kuko basaga nk'abakorera hamwe, bo nta konflikt yo kuvuga ngo barageraho barwana bonyine kuri bonyine bari bafitanye, ariko kuvuga ngo bayihuze umutwe umwe ntibyashobotse. Yasigaye ari imitwe ibiri, ariko n'ubundi bose bafite intego imwe yo gukuraho ubuyobozi bwo bwari mu Burundi. Bahara muri ya misozi y'iwacu bahabaye igihe kirekire, babiyorganize hariya, aho abo bari barahungiye mu Rwanda bageze bambukijwe n'abasirikare baca ku basirikare ba Kongo hariya, baragenda. Ibyo babesha ngo babaye ngo trended mu Rwanda, ni gutuvuga ngo abantu babaye trended bari abasirikare bari ku butegetsi bashatse gukubita kudeta, bagahunga bamaze gutsindwa kudakubita kudeta, n'abandi bari ko bahigwa bagomba kwica, nyuma yabo hishwa abasirikare benshi, abandi barafungwa. Noneho abandi bari bafite ubwoba nibo bagiye bahunga bagenda biyunga kuri bari abagenzi babo bari muri Kongo. Nayo byo kuvuga ngo bagiye mu Rwanda kuja gukora training, ni gute bagiye gukora training bari abasirikare bari barase kudeta, barazamuka rero baba hari igihe kirekire. Bamaze kuba hari igihe kirekire, muri 2018 ndetse bafashe leta ya Kongo yakoze operation yo kubirukana. Operation yari iyobowe regime ya Colonel Semata uri muri twigwaneho, arabarasa ku buryo yarabarashe hariya za Rurambo, baratawanyika, baza kumuhagarika baramubuza gukomeza gukora iyo operation. Ni naco gihe iwacu naho hari atangiye hari amaze gutangira karakavuye gutangira gusengera iri iwacu. Ariko ico gihe kubera kuko ari leta yari yabarashe, bari batarakarasa imihana y'abanyamurenge, bari aho ngaho bazi kuko ibo ari abaduyi b'u Burundi, nta kibazo bari bateje abanyamurenge, kuko n'ubundi bari batuye aho ngaho. Ariko kubera kuko leta yari yabarashe, barahunga bajiriye, kuvuga ngo baze guhinduka rero barwanye abanyamurenge. Nuko habayemwe ibibazo by'abanyamurenge, bamwe b'abanyamurenge bagiye kuzana abasirikare imbonera kure z'u Burundi, ngo baje kurasa iriya Red Tabara, kandi bazana abantu badashoboye ngo barangize ngo bumve baraye bashitse hariya. Ico giheho intambara zari zamaze kuba iwacu bahasenyutse, ariko Rurambo hari mu hantu hasenyutse nyuma cyane. Abafurero bahari mu Rurambo n'abanyamurenge bahari bari babanye neza, ku buryo abandi ikibazo cyabaga bakoreraga hamwe cyane. Ariko nyine baje guhinduka ku munota wa mwisho, bitewe n'amakosa bamwe muri twebwe bari abanyamusaraba bagiye bazana imbonera kure z'i Burundi, ngo baraje ngo bagiye kurasa Red Tabara hariya. Umunsi barenze hariya, Red Tabara yarabateye irabarasa, baratawanyika,
isenya imihana y'abanyamurenge yose yari iri hari ifatikanyije na za mayimayi, irayisenya. Nico gihe yasenyutse yose irarangira hariya. Ibyo ngibyo bazabirwa babesha ngo barateranizwe ni ikinyoma. Ni abantu bavuye mu gisirikare cyacana gukubita kudeta, zirazamuka baja hariya, ngo bamara kuja hariya bakora Red Tabara, ariko Red Tabara yagiye hasanga uriya mutwe wundi wa nani wa FNL ya gatorwasa, imbere gatorwasa yari yarasigaye hariya. Niko iriya Red Tabara yabaye hariya. Nimba hari n'abavuye mu Rwanda, abavuye mu Rwanda urumveho nabari barahunze, igice cyacu yarahunze kija mu Rwanda, ariko cyako kizarwa gisanga abagenzi babo hariya, ariko bose bari abasirikare bose bari bafatikanyije n'abandi bagiye batoroka kubera gutinya umutekano wabo, kuko bagiye bica abantu benshi nyuma nyine yo kunanirwa gukubita kudeta. Bagiye bafunga abantu benshi, abandi baricwa, barimo ba generali, barimo ba koroneli, abandi barafungwa benshi baburi birengero. Birazo nta uriya mwaka wa 2015 habaye guhiga abantu bose bumvaga kuko bari muri uwo mugambi.